Haka Voice of the People Party VPP Mauthat Raishan Circle haka lai tarik ujembang arja arpusan kala penlong ya kejingalang pajba ahyo kinsi Mauria ban ai kublai kerpang ya ki pajba nong kersan ki bela penjob don buram yo ba Powell Soklat kumu MDC ka Paryong Mauthat Raishan constituency na ka election Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka bela long hau benai rempang mentau senam. Hagani kesingi nalor uba Powell Soklat, uba badru kumu executive member badi pet ya ketenat Land Information and Technology Bad Development, laidon lang u President ke Paryong Mauthat Raishan Circle, uba Rishan Nongrum, u Secretary ke Election Committee uba R Lingdo, uba HS Imli bad kiwei pat kinongkit kam jong ke parti. Habakran kani kejingalang uba Powell Soklat ula kular buun trayhak ban pendap yaki kular bala bu hakapor election. Ula penti kenaru buun ya don lang haki benta jong ki patba bat ki samla haki nu ki jingalang ne hakapor badon kam jingaram kam tam habadon ki basalin shop haki bor mariang. Ula ong bawat lau deu MDC udon kilat jingarap yaki patba kum ke skim 15th Finance Commission na ke sorkar pedeng ban pai kman yaki jing don kam kum ke jing penyar yaki kamra skol ki lenti yat ki jan bat ki wei pat ki benta ban wanra yaka khot ke suba bat ki wei pat. Kau berpau ke snomo yaka central body jong ke sen BPP sebab ibet yang abangan long kumuwei neki estate number ane tu ia makte po KCDC bangan pek yang likely ki department kapan kong kene ka information technology kaba kene ka development bagaimana pak kene ka lana ni ka kedau ka siap nasuk kemen bah bangabat kumuyam ka kedau ka siap habarami ketu ka timpen prai yang mau benar jadi pai bang dia po kampur juga garhils ina hiar sakti po kampur garhils balik pek yang ketu ka timpen prai yang mau benar jadi yang mau tenang. Yang yo rumah hias di sebuah kampung juga asam, mereka bausian juga Khasi District Council, manfaat yang kecil bagi pembang tiap po asam tiap kendu, di pembang agak banyak tu ya pi, awak ini arna hitam mengadana po District Council, gayu kita bun kecil kita kali kasi jami kita kendu, amta kami baru kampung, kita simun kecil kena kendau. Apa yang kehima, ketika kendau apa yang kisnon, kata bas musil kadang ketika kendau, buat apa yang si samru. Ita kini kikam, kibar ke land department ke habat baik, kakam ke bapun bang te po district council, kadang kami yang abangan syong, kapan office mana kesini, dan rai ngal om ya usiam, bangan melak masyong sa tengah po district council, namar. Ipat bak jaga mau Paryong Mauthat Raishan ruki donkam banyak kenduk iki kumtang kam sebelah sak ante shelong dalam pai mana kamit nama gidan kipat bak ke bangatip ba kitip kaman pai si yang akpor memit kiwanya kenduk akpor memit dan mentang ngila ban ya play ke office ante po yang jongi nama ngayo ekala ban syong banyak kenduk iki pat bak kiba syam sitam manwan station office cepot district council. Kalau orang yang kini-kini bak bangan syong mana kasih sajan berada yok por ada embun kamar district council ngin syong ru akas ngiyo kenci henam ngin yok ya kelak banyak kenduk ya kipat bak kipa ke jogi kipa denkam sisa ya ke jengerap jong kinang mikmat lagi long ikam ibarat ani kikam kipa heru nama terketau kipa bangan kentu ya pi wala himlap yang banyak kenduk ane kenci kembang long yang pergi pun kita mantai buat district council bila bersyukur bila bersyukur yang mobile number jangan kadang-kadang nak buat kecil nalak banyak kenduk yang pergi dikidon ru kiri orang mak kidon ru kita ngelam selong kibala banyak kenduk agak kamera jangan mantai buat district council kamera jangan kadang number sepak kendai kadang marjan buat usiam buat kidon kinong kreyu untuk kadang ngamdan kinong nikikam bila mandrong akat kamera kijongi kabah pidakam hanganu kapor tendeng ang penslor ya pi bapinuan selu selong nakan lut kabay like by one kanut kaporu kadalong kabalak niya kendui hangnya kacakala jong ang niya po kensi tendeng ang napipoy pa sa selong sisuan ng kampi patikam bila mandrong akat kamera nila menjadi syas ko tenat ante akat kamera jongiru district council kaya kami di pat patikam gijam kum MDC jong kani kathan hakini ki arnai ki bangasyong alayo kan pek ki file ki bedai bat kilat jingerap
nakamta kisnong kitaw, bak nakamta kipan ba, kaya ka mangalap kalong, balemba jeng ki MDC, kadang ke skim ka baki on kata ka 15 Finance Commission, dan kita ki skim ki bawan nantai na Delhi, lalu yang nakasokar preng, kibia sriem kum kita ki skim pangi pentrai ki trai sispasni, kibia sriem bak ki trai, kiba pentrai lembah ka Swachh Bharat Mission, lalu kata ka trai ki skim pan ai pan kana, tendai ki kalong, bayar ki skim, lihat penerung syua hanya website juga Sarkar India. Pada dia malah priang ke website juga Sarkar India kebagian ke portal isalapat banterwa Syakib Paiba. Hadir malah priang ke website kita pek nanti di Delhi. Malah lagi ibiang maya kita skim jebang ingin terwa. Kebapi ki Paiba api terwa isa sanction yang kepisah. Dengan slogan mana kalian kejongir kita trash tom rekat bagi officer rekat bagi CM. Na kalian kejongir kadang kejing kermen. Wala dah gini tamu MDC ru unrai. Kindon kilat jingerap ke bangin ai di Paiba. Kindon kilat jingerap ke bangin ai tum ki yindor bar shnong. Kindon kilat jingerap bangin ai na kamtaban shna kamera na di berpenkha kamera ye ki school. Kindon ru kilat jingerap bangin shna ye ki footpath. Bar kam tamya ka pisa ka bakambun. Ka balamang na ka Sarkar jong kari India. Kindai na kamenta ki jaga sajan ki ponggom, ki pankana, bat kumjuru, kiliti, ki sekian, kum kejikinya kejat bat kiwai-kiwai. Ki hakana kepor na kuat bat kentu jepi. Kam tam yang kinongelam senang bat kumjuru, itu kebejadan bat ke parti kejongi. Nang ia perkhat lupa, hagi senang kita kejopi, pek ki kejong kam. Kiba ki senang jopi kejong kam. Lagalang ki dorbar, lagalang ki jaga sajan, ki ponggom, dijaga yak bakum ter. Pada dia berpilih ai kita kejeng terwa sana. Negara jonga pat MDC bisa terwa kalian dekat setiap komiti jonga district council. Akan tu yang kisnong. Sobha berbaik. Nagamta ibakum kita kiskim nama ki full bagi skim. Barka pisah ke balamang ro ke kampun. Nagamta ke kuat ke kia ke kamtam nagamta ke jengkut ke jeng subang. Nantang nya pek ru ia jaga sajan, ia pungum, kita Sarkar India kekuat, berpindah nak kamta jadi payah nak sosrom. Ini mah terkadang makin tua kan dia bos sifat, yang ini pek suai ke hukum kita. Ia yang dorbar senang, yang pek suai yang senang kita bapak dan yang dorbar, kita beri kita sesong dorbar, Hamadan, ada slap, muak syukur pulang yang dorbar. Ini pek yang hukum kita. Anda kena kelakpat, kena kelakpat. Ya kilong ye long sem ki baduk. Ya ki samla. Ki mama jik aku jingwat ka majam. Na kamta jokir ginya pek kilat keleti. Na kalian bajangan ngana pek pan penyo. Kang yak ta ki skim ki bawan nama jaga district council. Ginya pek ginya wat ki kilat keleti ru. Na ka Sarkar jela gajongi. Kita shibun ki skim ki barabo. Na kamta ki kun samla. Na kamta ki kilong kwe. Nak kamta ke server group ki badan bat ki department ki fair bat ka Sarkar jalla ko ma fi ki paiba phila pun ko bor yang akom tok MDC manga yo ta ka bor ka ikhtiar manga dor ka hok banlek mi Ahmad ki minister jo chief minister hante post ke kriat ile yo masyong ko ka committee ka jelang ka bahera hante post ke kriat usi ya mulapa yang abangira syong hante ka committee uran chief minister dan ruki Minister nanti depo Delhi, don ruki IS. Ida shibul di skim lemah kata kejelang ke mangalak banyak i. Kibadai yang kata ke tourism. Kibadai yang kata ke tourism ini kita kajuang kai. Kiba ice cream nak kata masnaya ki homestay, masnaya ki resort nak kata ter. Te ki kun samla, kilok kri ki rangra. Siap yang ini kekala. Wah dikte te ki skim ke baka Sarkar jela kai. Bapa himat jinge wanda kendu ina ginginya trilang nak kita banyak tray banyak tenru segi bos Sarkar nak kita ni skim di baper Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya